Min yaşinem his qartayma yetilgine Bakan büdde bu merkeyler Bulda ber min gelegene Yarmon telle yaşlı gütte Bulda ber min gelegene Güvelim yaş, güvelim yaş gelegene Yarmon telle yaşlı gütte Bulda ber min gelegene Kollarında aman sığlay Güvelim yaş gelegene Yaşlığımda orta kaldı seskelerde gülgüne Ütkeni yıllarga karayam bulda bir gelegene Garmon telle yaşlığımda bulda bir gelegene Kollarımda aman sığlay güvelim yaş gelegene Garmon telle yaşlı gütte Bulda vermiydi gelegene Kollarımda aman sığlay Güvelim yaş gelegene Doğum inde yıllar ötediğine Başka bundan olmak sesler Bulda bir gelegene Garmon telle yaşlı gütte Bulda bir gelegene Kollarımda aman sığlay Güvelim yaş gelegene Garmon telle yaşlı gütte Bulda bir gelegene Kollarımda aman sığlay Güvelim yaş gelegene Kollarımda aman sığlay Güvelim yaş gelegene Güvelim yaş gelegene Nagim Nurimanov, Alisa Kadriddinov. Xayrli kez, Almahadar, qadrli dostlar, qadrli tomoshachilar. Bugungi ko'rkam saraga yeyilgan yirming hevsi dostlarni Ko'garsin Handubasi, Quraysi, havatkar kompozitor, ko'p topqirlar Tübek ağa, Xalqaro һәм республика конкурслары лауреаты, Башкортостандың ат кананган мәдәният хезмәткәре Нәгыйм Зәгъфрән улы Нуримановтың елдар агышында йырдарым дип исемләнгән иҗат кисәһендә ихлас күңелдән сәламләйбез, хәдер дуслар. Әйтеп киткәндәй, Күгәрсен Handubасы, Quraysi, хәвәткәре композиторы, күп тапкырлары Төбәгара, Халыкара һәм республика конкурслары лауреаты, Башкортостандың ат каданган мәдәният хезмәткәре Нәгыйм Зәгъфрән улы Нуримановтың иҗатына битараф булмаган, уның йыртларын ихлас яратып тыңламаган кеше юктыр кебек. Тапшылай, Руслан, иҗат дөньяһы бит ул шундай хисле, тойгылы, мәңгелек төшенсә. Иҗат илеһеңә килеп кагылһа, уны бер нисек тә күңелеңдән, янеңдән куып сыгара алмассың кебек. Ысынлап та Нәгыйм Нуриманов та үзенә генә хас булган, күңелендә булган моңнарны тудырып, халкына, тамашачыларына ихлас күңеленнән yetkерә. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, һезнең алдыгызда моңлы йыры менән Нәгыйм Нуриманов каршылыгы. Нәгыйм Нуриманов менән бик күп елдар бергә эшләргә туры килде. Снапта мен аны яшь сагынан, армиядан кайткан сагынан белән бит инде. Иң беренче мен аны армиядан кайтып килгәндә мин сораттым.
Шулды нәдек олын бір халдат болып қайтып келейіні. Сонан бірге эшлей башланык, бірге гастрольдер да йөрей башланык битинде. Мына уже қарап тұрған вакыт үтә, 50 яшьтә җитеп киткән Нәгыймгә картаябыз. Шуңа ярар пока теге нимәтеләр әле порох есть, пороховниц, Алла бирһә тагыла иҗат итербез. Нәгыймгә килгәндә инде Нәгыйм бик талантлы егет. Ул курайсыла, йырсыла, композиторда, аранжировщикта, ул нимәгә тотынһа кулыннан килә инде бөтәләр. Шуңа молодец дип кенә әйтергә кала, район җитәкчелегенә, мәдәният җитәкчелегенә мына шундый талантларны хаклап, уларны хак наставник итеп яшьләргә өйрәтергә дигән минең теләк инде. Уларны югалтмаһындар, уларга һәр вакыт поддержка булып торган сыныпта. Улар булмаһа райондың йөдек кашы бит инде алар. Райондың йөдек кашы һәр вакыт булырга тиеш. Шуңа Нәгыймгә тагыла иҗади уңыштар, исәнлек, саулык, гаилә бәхете теләп калам. Тагыла 60 яшын, 70 яшын, шунда килеп 2 яшын үткәрергә насип булсын дип дигән теләктә калам. Саумыгыз кадерле томошасыларым. Бuna nihayet etme күп гомер үтте, 5 ел үтеп тә киткән икән.
тағыла менен ұсырашырға насip етті Аллах Тағала. Мына залдар тултырып қол саққанығы десін, бигірек те дұр рахмет. Құрметті тамашасылар, мына албарсылар мені мақтанылар, ісім барлығын хүйлеменілер өйті ол. Алар әді алданылар ол. Шыпқа тудырып алданылар. Мына бұрын заманда 1973 жылы 26 ноябрында мен қысқырып дүниеға ауаз бергенмін. Жұран башлап ерлай башлағанында енді. Төді мейес әрткен сыйлаға мына қадір әбің алдырды, мейес әтмейсе матұрмын айттырып ерлап тұрам енді. Құрметті тамашасылар, мына туған яқ деп сөйлейді, туған ел деп сөйлейді бет енді. Туған ауыл деп сөйлейді. Шул туралала бик көп ердар ижад етілген. Мен өлімдің репертуарыма біздің көрші райондан ғана сыққан Сүлеймен Абдуллин ижад еткен ердардан, сіздерге таныш ердардан Пайын Қобақ деген ерді тәқдим етемін.
абзыйымдың бірден бір бүртік халығымын. Абзыйымдың сәнғәткә һөйүе булуын мин бәләкәй сақтан иҫләйем. Оның нисек итеп ярларға өйрәнгәнен, нисек итеп ҡурайҙа уйнарға өйрәнгәнен атламай башлагандан уҡ мин һиҙҙем уның сәнғәткә һөйөүен. Сөнки ул бәләкәй саҡта уҡ үҙенең сискән ботинкаһына ҡулын ҡуйып тәритләп ултырғанында, тәҙрәгә ҡарап иртәлә кил, кистә кил, тәҙрәмде сиртә кил тип йырлап ултырғандары минең һаман да күҙемдең алдында. Мин абзыйымдың сәнғәткә булған һөйөүен ошо көндә лә сәнғәткә тоғро булып ҡалыуын, уның сәхнәгә сығып ысын күңелдән йырлауы уны иҫбатлайҙыр тип уйлайым. Сөнки йыр сәнғәтенең баһаһы бик төштө. Әйтер инем шунан, сөнки хәҙер һәр икенсе йырсы һәм йырсыларҙың шуға баһаһы төштө, сөнки плюскә бик күп йырлайлар. Менә мин элек йыр концертларына бик йыш йөрөй инем. Хәҙер нишләптер йөрөгөм дә килмәй, дәртем дә юҡ. Сөнки плюскә бик күп йырлайлар. Ә минең абзыйым ул баһаны төшөрмәй, үҙенең 50 йәшенә тиклем шуны алып барғаны өсөн мин уны бик ныҡ хөрмәт итәм һәм ысын йөрәгемдән яратам мин абзыйымды. Абзый, ошо 50 йәшлек ғүмер байрамың менән һине ысын күңелдән бөтә ғаилә исеменән ҡотлайым. Алдағы тормошоңда ла тәүәллек, хәйерле, бәрәкәтле ғүмерләр менән бергә матур итеп йәшәргә насип булһын. Туғандарыңдың хөрмәтендә, мәрхәмәтендә, коллегаларыңдың хөрмәтендә, мәрхәмәтендә һаман да шулай эшләп йәшәргә яҙһын. Ғаилә бәхете. Рәхмәт, хөрмәтле тамашасылар. Беҙҙең ижадты хуп күреп, тәбрикләп килгәнегеҙ өсөн, алҡыштарығыҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, киләһе йырымды иғлан итер алдынан шуны әйткем килә. Беҙҙең дә йәш саҡтарҙа уҡыған мәлдәр булды бит инде, һәм дә уҡыған ваҡытта ярҙам ҡулы һуҙған ағайҙар, апайҙар булдылар. Уларға инде баш эйеп рәхмәттәр әйтергә генә ҡала инде. Ҙур итеп рәхмәт уларға. Һәм дә ул ағайҙарҙың береһен әйткем килә инде. Минең яҡташым Дамир ағай Әҙелбаев тураһында һүҙемде еткергем килә инде. Ул студент булып уҡып йөрөгән сағы, хәҙер инде өлкән курстарда уҡый. Мин әле 13 йәшлек бала ғына килгән сәнғәт училищеһына шул етәкләп дигәндәй өйрәтеп ҡустым. Мына шунда була, бында була, тәртипле бул, абай бул дип шулай иттереп өйрәтеп ебәргәйнеләр ағайҙар, апайҙар ул ваҡытта инде. Һәм инде ниһайәт уҡыуҙы ул тамамлап, бер нисә йыл үткәс, зәңгәр экрандарда уның йыры килеп сыҡты, «Аҡ буҙат» тигән. Уны ул ваҡытта тәүҙә үҙе йырланы, шунан ул Айдар ағай Ғәлимов йырланы бит инде. Бына хәҙер инде сират миңә лә килеп етте. Шул йырҙы хуплап, үҙемдең репертуарым алып, һаман да йырлап дауам итәм әле, һеҙгә лә тәҡдим итәм. «Аҡ буҙат». Yanıma bak in var
Күлдерді сапсырайды күлдеме ара. Мин әр сағадыр құяшқа қадар, алып барып едем хин құшқаң әгер. Мин әр сағадыр құяшқа қадар, алып барып едем хин құшқаң әгер. Юк керек мей аңылағын, күміш тұйып алтын ялын, алып барбайдың дұдарға ай құяштарға. Ингірлер һәм таулар аша, ялғалар һәм йылдар аша, алып қайтқызбай мені яшьлек сақтарға. Nagim Nurimanov. Sanat ahlida. Bunda bo'lsa o'qigan tomoshalardan bilan chunki Nagim ijodini ehtirom etgan tomoshalar yig'ilgan. Тапшылай, ул бүгін де янып күйіп ижад дөньяһында кайнай. Бына инде 30 елда ашу туган яктарынан илһам алып, йырлар ижад итә. Уның һәрбер сыгышы мактауга һәм әлбәттә зур баһага лаек. Бәләкәйдән үк моң гасырын алган йырсының күңелендә бүгін дә моң шишмәһе ургыла. Ул йырдар хайлаганда йырның йөкмәткеһенә нык игътибар бирә. Унда мөхәббәт тә, хагыш та, яшьлектә юкхыну хисләренә сагылырга тиеш хис шикһез дип Нәгыйм Нуриманов әйтә. Кадерле тамашачыларыбыз, хәзер сәхнәбез түренә Күгәрсен муниципаль районы советы секретары Руслан Рәис улы Әхмәровты сабырһабыз килә. Рәхим итегез. Кайбекис, хөрмәтле якташтар, кунактар, добрый вечер, уважаемые земляки, друзья. Кугарчинский район, как вы знаете, всегда славился и славится своими людьми, своими заслуженными, почетными гражданами, которые своим трудом в разных сферах нашей деятельности прославляют наш Кугарчинский район. И сегодня таким человеком является, конечно же, наш уважаемый Нагим Загафуранович Нагиманов. Уважаемый Нагим Загафуранович, разрешите мне от имени главы администрации района Марата Салимовича Кужина от себя лично поздравить вас с таким прекрасным юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, успехов в творческой деятельности, новых успехов в творческой деятельности. Как уже сказали, наш уважаемый Нагим Загафуранович, он заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат множественных премий, не только республиканского, разного межрегиональных уровней. Если посмотреть его биографию, это вот целая книга, там можно прочитать его достижения. И вот еще раз повторяюсь, большое вам спасибо за ваш труд. Вы вот действительно прославляете наш знаменитый Кугарчинский район. И благодаря таким людям наш Кугарчинский район всегда будет в передовиках. Зор рахмет, байрам менен. Шулай Нагим Загафуровна Башкортстан Республикасы мәдәният министрлыгының почет грамотасы белән бүләкләнә. Еще раз с праздником и всем присутствующим также хотелось бы пожелать здоровья, с наступающим, поздравить вас с Новым годом. И самое актуальное — это мирного неба над головой, чтобы наши ребята, которые сегодня там находятся, приехали с победой, живыми и здоровыми. Зур Ахмад.
Нәғим Зәғәфәрәнұлы, Беҙ һеҙҙе ғүмерегеҙҙең иң сағыу байрамы 50 йәшлек алтын юбилейығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Һеҙ халҡыбыҙҙың йыр сәнғәтен һәм районыбыҙҙың мәҙәниәтен үҫтереүҙә һәм арттырыуҙағы ижади хеҙмәтегеҙ бөгөн оло ихтирамға лайыҡ. Һеҙ үҙегеҙҙең моңло йырҙарығыҙ менән, талантығыҙ менән тамашасыларҙың күңелен яулап, бөгөн дә арымай, талмай ижад итәһегеҙ. Беҙ киләсәктә һеҙгә тағы ла яңы ижади уңыштар, ғаилә именлеге теләйбеҙ. Тағы ла моңло, матур йырҙарығыҙ менән беҙҙе һөйөндөрөп, тағы ла бергә эшләргә насип булһын. Амин, шулай булды. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, мына минең коллегаларым, Эргәндә вакыттагылар. Ошо егеттәр, кызлар менән без ошо сәхнәлә нисәнче тапкыр сыгыш яһайбыз икән. Халкыга йыр-моң бүләк итәбез, биюдәр бүләк итәбез. Без инде һеҙҙең күңелегеҙҙе күрергә тип ошо сәхнәлә йыйылғанбыҙ һәм Алла бирһә, һеҙҙең күңелдәрегеҙҙе күтәреп, матурлап эшләргә насип итһен. Тур итеп рәхмәт һеҙгә, коллегалар. Хөрмәтле ижадташ дуҫым Нәғим, һине ошондай матур, күркәм юбилейың менән ысын күңелдән ҡотлайым. Әлбиттә, иң мөһиме һиңә иҫәнлек, һаулыҡ һәм ошо матур сәхнәләрҙә беҙҙең районда ғына түгел, республикабыҙҙа һәм Рәсәй күләмендә ошондай ҙур сәхнәләрҙә һиңә ижад итергә оҙон ғүмер буйы, оҙон йылдар һиңә ижад итергә Хоҙай насип итһен. Һиңә иҫәнлек, һаулыҡ һәм ижади уңыштар теләйем. Рәхмәт.
Башкортстан Республикасының Атқарылған мәдениет хезмәткәре Мәдинә Рәхмәтуллина. Күпме илдер гиздем, һаулар кистем, күпме мөгъҗизәләре бакманым, туып үткән газиз төягымдан күпме моңлы йырлар тапканмын. Гөлдәр, абына Нәгыйм Загафран улны ситкән сакырып, ниндәй генә тәкъдимдәр булмаган. Әмма ләкин ул туган төяге күгәрсендән башка төбәктә төпләнүен күз алдына килтерә алманым ди. Чөнки безнең Нәгыйм агайыбыз булмышы белән авыл малайы. Асылыпта авыл малайы булһа, Нәгыйм Загафран улы республикабызның һәрбер төбәген урап сыкты. Хатта сит өлкәләрдә, Сибир тарафтарында да тамашачыларның һөюен яулап өлгерде. Бына шул сит төбәкләрнең тамашачылары белән танышу бәхете ул үзенең иҗатташ дусы Башкортстандың халык артисты Газим Ильясов белән гастрольдәрдә йөргәндә насип булды ди. Бүгенге байрамга Газим Ильясов үдилә килеп җиткән. Әйдәгез, кадерле тамашачылар, безнең алкышлар белән без уның үден сәхнәбез түренә сакырайык. Башкортстандагы халык артисты Газим Ильясов. Газим Ильясов. Assalamu alaikum, xayrli kez, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli rayondoshlar. Biz bugun ko'ruvga bek shodmiz. Shunga men aytamadirek, bugun yigina barmaqni hali hiddilar kuldirib olayım deb adirek shoyartib mindim. Qabul etib olag'iz, hurmatli do'stlar, sinfda bek ko'p yillar o'tgan, bek ko'p yillar o'tgan. Sinfda qo'ydilarlar, sig'ali nishab qarab turadi. Nishab qoradan kelib siqding endi. Oq bilan qora turha barak bigrak motor bo'lar deb o'ylab siqqan men kiyinganda. Bilgirdi, barar. Mana Naqimda men yosh saqdan bilan bitdi. Balakay saqdan bilan mana yigit o'smir saqlan. Buna hozir qarab turganda ir qurna ingan 50 yosh bo'lib ketgan Naqim degan. Is kitmali bo'ldilar. Шулай да баладан вакыт тоткан булмайды. Инде безнең үксәгә вакыт килә. Ришат мәйгә үзең Ришат. Инде ковиттеп тем үтәләрдә китәләр. Менә әйтеп үттеләр бит инде сынапта без шунда эшләү дәврендә кайда гына йөреп, кайда гына инде генә двористарда, инде генә клубларда сыгыша һәм ул Курган өлкәсе, Оренбург өлкәсе, Татарстан, ул Удмуртия, ул кайда гына йөреп үтмәдек. Сибир яктарын, аркырын буена кайда мусулмандар яшәй, шунда йөрдек. Шулай бит. Аптырай торганнар, РДКнан шундай артистлар йөреп бит. Бу ундай группа булмагандыр да. Тарихта берәү. Тарихта, ие. Шуга Аллага шөкер, дип әйтәм, бер дә Күгәрсен районының безнең Башкортстанның гөденә кырылып килтермәдек. Кайда бар хакта һәр вакыт безне матур итеп каршы алып, матур итеп озатып калдылар. Шуга хөрмәтле Нәгыйм Загафран улы, ине сын күңелдән шундай күркәм байрамның алтын байрамы белән ихлас күңелдән кайнар котлайым. Сынапта Нәгыйм бик талантлы егет. Ундай талантлы егетләр бик кирәк. Ул 5 в одном дип әйткәндә сынапта дөрес булыр. Курайда уйнай, йырлай, йыр яна. Ул аранжировкалар эшләй, ул оператор булып та утыра. Нимәгә тотынһа шуны эшләй бит инде. Молодец, шуның өчен менә әйтер хүдем бар инде мондагы җитәкчеләргә, район җитәкчелегенә һәм яңгына ошо форсаттан файдаланып, бүген ошо начальник отдела культуры булып торган Илюзия Рафкатовна Алла котлап үтәйек. Яңгы должности менән һәм буга әйтер хүдем инде, менә ошондай егетләргә тотыныбыз. Нәгыйм, Ришат, Мәдинә, Альбина Мударисовналарга, улуларга, Галим Киндебулатовка, стапта улар үзләренең эшләренең осталары. Шуга уларны яшьләр үзенең артыннан әйдәп, Алла бирһә, тагыла Күгәрсеннең культураһын ныграк үргә күтәрәләр дигән өмидтә калам Нәгыйм. Алла бирһә. Хөрмәтле Менә миндә ситтә эшләп йөрүемә 4,5 ел үтеп киткән. Менә яңарак кына 6 декабрь
күгәрсендәр килеп берлектә дуслык күпере дигән концерт программаның Ишембайдың сәхнәһен шаулатып кайттылар. Халыкка бик охшаны һаман да һөйләләр ди. Вот шуңа Аллаһка байрам ашы кара каршы тиләр бит инде бездә. Бездә Аллаһка ашы январьның урталары тирәһе булыр микән, 12ләре булыр микән, моны шунда залга реклама яһап тәймәле. Дәрхил китеп ашы Ишембайларны килеп берлектә дуслык күперенә тагыла бел пишәт куеп, Аллаһка ул проектты тагыла Уфага барып безнең якташларыбызга күрәтеп кайтырга дигән теләк бик зур безнең. Теләкләр ашын, тормышка ашын. Менә бухып тормыйм инде, монда. Ялган 1 сәгать укырга туры килә инде, күрәһеңме? Күп дип язганмын. Моны бит иртән сәкәтлекле укырга кирәк. Күңелдән сыккан лидер теләктәр шунда язылган һиңа. Рәхмәт. Әлфия белән икәләп сәяси утырганда бергә укырга шуны. Рәхмәт. Миннән бүләк Мұраны мотор деп қол қойды ал. Рахмат. Мұна неге түгіл, неправильно поймут қадыр. Солайдыр, яғылыш, бүті өлі меге екен түгіл. Yok енді. Түгілі бәулердер, Allah ақпаған. Айтам ярайым қадыр. Айтқан қарайын ағым. Рахмат. Мұна, құрметті достар, сынапта бик ауыр тұрмыш, мұна көріп тұрағыз. Қойдалар бұлыш бара, қойдалар кемдердер, ақып түбінде аталар бетінде біздің ұшы тыныс тұрмышымызды хақлап, біз мұнда бір нәмә ойламай ұшы залда концерт қарап, қуанышы бұтырағыз, шылай бет. Шуға біздің кеткен дегіттеріміз, Алла бере исән хау қайтындар, исән хау еріп қайтындар, бізді қуандырып, еңеу менен қайтындар деп біліп қалабыз. Әм нағым, ұшында отырған барлық томашсыға, шул есептен хинге исәнлек хаулық дереп, әр вақыт жүрегің тибіп тұрғын үшін, тип жүрегім дегендерді хинге бағыштаймыз, хізге бағыштаймыз, құрметті достар. Әйдәгім, бәрге ерлап отырғып, кеттік рішәтек.
Dip yüreğim bir de tutamam. Günlerimde dünya uğramakin. Bu dünyanın bir yaradan. Hindustarlı bir yaradan. Ришат Бадриддинов. Çok rahmet, hürmetli dostlar, çok rahmet. Mına Kadir бұл yerimde sınıfta mına biz gastrolga sığıp kete turgan, gastrollarga endi hatta 24 kun yürüp kete turgan, birer ay şulay bit. Hem bizni kötüp kulaları bitinde bizim katın kızlar Kulyanlıkların bulgap, biz biz avtobusga oturup sığıp motor yürünük, her vakit motor bulduk. Şuğa bizim katın kızlarımıza zor rahmetimizi yetkirip kalalım, bizi motor edip kütüp turganlar için. Hem bu yarımda indi men zolda oturgan, zolda bir kere Alfiye mında mı o? Zol, Alfiye sığıp oturan zolga var. İşe oldu öyle, nağım da uğrayıp gitmezler. Korkam ekan tege, үйреніп өткен қорқып деген. Ол гастрольда қадып отырған. Нағымда теге бір уақыт сала отырғаннан қайтып келеміз де, нағымдың сумканы, зор сумка үйрет отырған нағым. Зор силиконовый екі кирви салып қайтарған нағымды. Ол водитель дей бергенде, апартта сатып сумканы, Әлфия қарсығы болғанды. Көтеріп түсіп қайтып барады, о қолай көзселесіне көп алып қайтып келеді. Қасып қараға Kirve istedim, şuna yeter. Kalık neler okup buldu indi bugün. Alfiye, dur rahmet yine. Şöyle dep dağımda kursalap bugün ben birge yaşatkanın için bundan giyindirip, almağa kuydirip, yaşatkanın için malades. Şöyle dep birge Allah verha. Portaygansı, altın toylarıgı da ötkergensi, yaşarga yazın, yüzgese, hem bizge bağışlap yer bule gidemez. Eyde Bir yılmayıp oranın şoyarıp mine Şu sirli dünden alıp Hoşitmin gine Ömür ötkene Yıllar gitene Ödündü hüyem Kortlık yedi hele Ömür ötkene Yıllar gitene Ödündü hüyem Kortlık yedi hele İkevler Kupme aldandı İn böyle gitken ister Yerekte kaldı Kumer ötehene Yıllar gitene Ödündü hüyem Farklık yedi hele Kumer ötehene Yıllar gitene Ödündü hüyem Farklık yedi hele Bunu nağimden dip kabul et. Dertlere götüremedim. Seslerine sol düşe Yılgen hain Varasından dobırmın Yaşlığım yağın Ömür ötekene Yıllar gitene
Башкортостандын халық артисі Расим Ильясов. Расим Ильясов. Тасканада кәшпетті. Алғыстар. Рәхмәт. Руслан Құрай серлеріне Нағим Нуриманов ауыл мәктәп сәхнәһе сығыштарында үйрене башлай. Одақ районда өткөрелгән смотр конкурстарда катнаша. Құрай менән мауығып китүенә ул Нигъмәткән олатаһына бик рәхмәтле икән. Махсус белеме булмаһа ла, талантлы, ысын мәгънәһендә Құрайсы булуына карамастан ябай гына коралдан көй сыгарырга өйрәтте дип иҫкә ала уны Нәғим Зәғәфрән улы. Әйді Өфө сәнғәт училищеһендә тынлы музыка коралдары бүлегендә укыган осорда Құрай серҙәренә Ришат Рәхимов өйрәтә. Ысын талант эйәһе остазыма рәхмәт хистәрен бөгөн дә йөрәк түрендә йөрөтәм ди Нәғим Нуриманов. Ә бүген инде ул халҡыбыҙҙың данлы ҡурайында башҡорт халыҡ көйҙәрен яңғырата. Шулай итеп, сәхнә түрендә үҙе Нәғим Нуриманов ҡаршы алығыҙ. Kuşlar kayıtlarında Günler ayarine Kummelden adine Yaşlıdır seske attanda Yaşlıdır seske attanda Günler ayarine Kummelden adine Yaşlıdır seske attanda Yaşlıdır seske attanda Kuşlar yaran dağlar, buğaylarda buyular, seskelerde yaylanlar, seskelerde yaylanlar.
Мына әле Азойдың юбилейына, 50 яшьлек юбилейына арналган концертына Стәрлетамак калаһынан кайтып еттек. Бер туган Азой, мин иң бәләкәй, ул иң олыһы. Тулкынланабыз, куанабыз. Ижадында уңыштар теләйбез, һаулык, гаилә иминлеге. Һәр вакыт шулай дип безне шатландырып торһын, яңа йырдары менән, яңа ижады менән. Уңыштар. Ой, рәхмәт. Рәхмәт Гөлгін апай. Рәхмәт Гөлгін апай. Dur иттереп рәхмәт. Менә ниндәй матур бүләкләр, ниндәй матур сәскеләр. Dur иттереп рәхмәт. Ошондора килеп баш иеем әле. Рәхмәт. Кайда халайым икән? Кемгә бирәйем икән? Ошонда гына халык торамда куям. Хөрмәтле тамашачылар, мына йырларга келгәндә шуны әйткем килә. Залда лакып күреп торам, минең тиһтерҙәр, минән саҡ ҡына йәшерәктәр бар. Күбеһе өлкәнерәк йәштәгеләр. Шуға күрә мин үҙем дә хәҙер 50-нән теге яғына атлай башланым бит инде. Элекке ваҡыттарҙы иҫкә төшөрөп, Айбақта моңһоуланып алам. Бәләкәй саҡта иҫке клубҡа килгән концерттарҙы иҫкә алып, олатайҙар, инәйҙәр, апайҙар, ағайҙар, ултырғыстар тотоп килеп ултырған саҡтар, шундай матур йырҙар яңғыраған саҡтар. Хәҙерге килде китте йырҙар һымаҡ түгел инде. Матур, әҙерәк ҡолаҡҡа ишетерлек йырҙар яңғыраған саҡтарҙы иҫкә төшөрәм. Һәм дә инде менә шул йырҙарҙың араһында миңә үҙемдең репертуарға алырға булдым. Мәтрүшкәләр тигән йырҙы һеҙҙең телгә тәҡдим итәбеҙ. Seyni eytirgen
нисектер элекке хистерді қойғатқан ердар бар бет, шулай бет. Мына келехерінде шул элекке бұрынғы түбетмейм, элекке ердардан бірі яшілігіме югіріп қайтыр инем. Ғафу етіңіз, екеу бірге битәлі. Mine
Hayırlı kişiler, hürmetli Murak Avul halkı, hürmetli kuversinler. Mına bugün şol tükürüm hedin avlığızda bek zor matursara. Mına menin dostum, menin kursdaşım. Mına әлеге вакытла ижад достубуз ретинде мына бирге иштеп йөрүбүз аралашып, onun bugün матур юбилей кисәһе. Мына без ысын күңелдән шатланып, Ишембай калаһынан, Ишембай районунан килеп еттек. Минем белән бергә Ишембай районы мәдәният һарайының директоры, Башкортстанның халык артисты Газим Ильясов килде. Һәм аның тормыш иптәше, минең тормыш иптәшем, мына шулай итеп бүгенге матур кисәлә Нәгыйм курсташымды, дусымды котлап китәргә килдек. Ысын күңелдән. Шуңа куанып та битеп булмай шатланабыз инде. Киләсәктә уга без иҗади үрдәр теләйбез. Исәнлек, һаулык, гаиләһенә иминлек һәм матур итеп бергә киләсәктә яшәргә. Ой, рахматыңа. Азайын үйде болмағала концертқа келген әлі. Рахмат бір иттірмейге. Келін бұна хинге сладости. Шулай ма? Ол ямық кішіге ярай ол. Рахмат, рахмат. Hürmetli тамашасылар, бая Газим Галимұлы иткә төшіріп өтіп кетті бет инде. Мына біздің әлігі вақыттағы илдә барған хәлді. Шуңа күрә мин дә кушылып, мына ошо теләктеремде теләр идем. Әлеге вакытта без мына ошолай концертта ял итеп ултырабыз, йырдар тыңлайбыз. Кем дә буга ял итә, я икенче эшләр белән булыша дигән шикелле. Ул инде ошо безнең тыныс күктәге күк аркаһында без ошо вакытта концертлар үткәрәбез, я булмаһа башка төрле саралар үткәрәбез. Шуңа күрә безнең ил хаксылары әлеге вакытта хакта торган, уларга нимә дип әйтәм, еңел булмаган эшләрендә уңышлар теләйм. Һәммәһе исән-һау йөреп кайтсыннар. Безнең гаскәрләребез һәр вакытта шулай өстөнлек торһындар. Өстөнлек итсеннәр. Һәм дә инде һәммәбез дә булмаһа ирзаттар әрме хезмәтендә булгандар бит инде. Мин үзем дә булып кайттым. Шуңа күрә беләм, ул хезмәт ниндирәк була икәнлеген. Унда язылган иде, нимә дип әйтелгән иде ул. Пока идет там ләнимә солдат службу несет дип. Шуңа күрә уларга нимә дип әйтсәң дә исән-һау йөреп кайтсындар инде. Уларга ер багышлап һалдат хаты. Әсәй һыулар булыр, агып кына һинең яныңа. Сидиерләрме йөрәгемдә, һинең һүзләр гелән йөрәгемдә. Кайтармам мин әсәй куштар булып, кайракка һинең яныңа. Мин йөрәмәсәм, мин бәхетле, был дөньяла һинең барыңа. Мине кайтармам әсәй һин көтмине, артка төптәренә ултырып, йырдармыды алып
байтырмын, әсәй мине байтырмын, қайтма түсіп, мені биті кетмәнім. Туған яққа қайтып гармон тартып, мұңлы ярда ярланды мәнім. Қайтарман мен әсәй құштар болып, қайрақына Қадіретті мақсаттарымыз қоршалды сәттері индер жүзейіншілері біліп, өтелесе халықара һәм республика конкурстары лауреаттары Илгиз һәм Илүзә Нигъмәтуллиндар.
Артына әле гармон өттір әйді, мұң шарапық мүнән итірдік. Келе ятқан қартлық бұрылып кеткен, ешлік мұңын дүзәй жідіп. Қадірлі достар, сәхнәбе түрінде өдінің ешлік мұңдары мүнән Башқұртстандағы атқаданған мәдәниет хизмәткәре Ришат Бәдретдиновты сақырайық әлі. Қайырлы кеш, қадірлі тамашашылар, нәғим біздің тамашашылары. Бүгін шынапта біздің коллектив үшін, біз достары үшін бәйрәм, біздің нәғим достыбызға 50 яш болып бітті. Біз ана достар әйткен сөзіне барсына да қошылам. Шынапта ол біздің арада бек талантлы егет. Ненде ішке генә тұтынса да бек матур жеріне жеткіріп ішлей. Көп yollar өттік. Тірәрлік кіші ол. Достларын әйтелер, көп болмайдылар Сенапта. Но нәғімге ышанырлы кіші. Мен аң білән бек шатмын. Танышуыма, аның білән ішлеуіме. Мен аңа есенлік саулықлар тілейм. Ғайлә бәхеті, ижади оңышлар тілейм. Мына қадірлі тамашашылар, сіз де біздің білән бірге қортаясыз бетінде. Мына бүгін тыңлап отырам да, бір түрісі де біздің жыршылар бірсіден де қортаясы келмей. Яш бара бет, ғазимана тип жүрегім дей берлей. Қортаясы келмей, мәдіне ғұмыр өте дей берлей. Нәғим мына мұнда таң қарсында вақыт қадірі дей берлей бетінде. Шының білән әлік қызыл розалар, мен сені яратам дей берлей тұрғандары. Мына жерге қарап сезесіз, біздің коллективіні ұлы қойғанын шылай бет. Мына мен де сізден артта қалышмайша, яшілігіме қайтып барам деген күйіні башқарыға сізге. Оның ер яратуында халық көйдәрен һудау менән бергә шаян тақмақтарын да йырлап көлдерткән, сәсәнлек һәләтенә ия булган. Картәсәһе Мөнәввәрәйне һәм шулай ук Әбделшәриф Латайдан, атаһы Зәгафаран агайдан да бирелгәндер ул. Чөнки Нәгыйм Нурманов баласак хәтерләрен картайымдың тавышы моңлы көр ине. Уның моңланып бер йыр һудауына мин һәр таң һайын уяна торгайным дип иткә алсам. Ысынлапта һуңгы елдарда Нәгыйм Нуриманов йырсы буларак кына түгел, һәвәткәре, композитор буларак та киң танылды. Оның иң тәүге ижады емеше булып 1995 елда Флүзә Мырдабаева гүдәренә Канәфәрдәр йыры ижад ителгән иде. Һәм уның күпселек йырлары Розалия Фаизова, Гөлнара Сабирова һүдәренә ижад ителеп, үзенең яраткан тамашасыларын тапты. Республикабыз йырсылары башкаруында оның ижад иткән йырлары бүген дә радио һәм зәңгәр экрандар аша Фәрвәз Урманшин, Сәгыйдулла Байегет, Рөстәм Гыйззәтуллин башкаруында яңгырап тора.
сәхнәле һәвәткәр композитор, халыкара һәм республика конкурслары Башкортстанның ат калынган мәдәният хезмәткәре Нәгыйм Нуриманов. Алкыштар. Кыштар халкың тимә, килһин миңа, агынганда бергә сактарды, ялатаным менән иретермен, сәстәреңә кунаган атларды. Ялатаным менән иретермен, сәстәреңә кунаган атларды. Ялатаным менән иретермен, сәстәреңә кунаган атларды. Кыштар халкың тимә, килһин миңа, агынганда ярак ялларды. Бардар гына күмеп китә алмай, йөрәктәге тулган атларды. Бардар гына күмеп китә алмай, йөрәктәге тулган атларды. Бардар гына күмеп китә алмай, йөрәктәге тулган атларды. Төренеп кил аппак урамдарға, ата килдең әйдә халкындар. Үдәктәргә үтер халкындарды, иретерлек миндә ялкыны бар. Үдәктәргә үтер халкындарды, иретерлек миндә ялкын 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 бар. Иретерлек миндә ялкын бар. Халық ері, халық киері, қураймыңдары деп етеді бетінде. Шуны раслап, менің традицияға айландырып алып барам енді. Ошо Хамза Алатайым мәрхүм ерлаған
Yıllardan biri Sivayır'ın hırga tağında tağı bir tapkır yıllayım әлі. 5 yıllık kəs tağla yıllarman. Нәғим Құстымның ижадын яратып келусе бүтін тамашашыларға зор рахмет. Исән һаулыгыз, Нәғим Құстымала исәнлек һаулык теләйм. Ижади уңыштар, ижади кешегә илһам шишмәһе оның һәр вакыт ургылып торһын, яңа йырҙар әйтеп торһын. Алла бирһә, гаиләһе менән бергә мотор иттереп, оҙаҡ туғандары менән бергә мотор итеп йәшәргә язын, Алла бирһә. Уға исәнлек һаулык теләйем. Үҙебеҙҙең йыр дигән беҙҙең йыры бар уның, Сибай йыры. Минең атайым мәрхүм, уның Аллаһы ла инде хәнсә бер генә йыр йырлай торғайны, ғүмер баҡый Сибайҙы. Шуға ул беҙҙең үҙебеҙҙең ғаилә йыры. Һәр ваҡыт ул беҙгә шундай уны йырлау, берҙән Нәғим Ҡустының башҡарыуында беҙ гел тулҡынландырғыс, күҙ йәштәре менән илап тыңлайбыҙ инде ул йырҙы. Ул йыры бик оҡшай. Ғөмүмән әйткәндә, уның бөтөн репертуары беҙгә бик оҡшай.
Doğrudur, rahmat. Digrak matır yerler var şu. Digrak matır yerler kol sabah haralı şunlara kelip başlayayım hali. Uzun pişme hamindi. Doğrudur, rahmat. Doğrudur, rahmat. Қазір ердарымызды давам етіп, тағыла әдге таныш болған ердардың бірі. Біз енді бұл вақытта бәлекей генә болып өтсек те, бәлекей генә болып ертыңға хақта несектер қазіргі вақытта бізге мына меңе көңіліме бик ятышлы, мұңлы бір ердардың бірі яшілігіме жүгіріп қайтыр едім. Yar bu
Üzülüp yaralay durmanda yar ola yaşlığına yügrip koydu Яшлекті итке алаһын инде ул, хәзер артта торып калды инде ул, аны кирип кайтарып булмай. Бuna яшьлек булган вакыттарда һәм дә тормыш үткән вакыттарда эргәмдә булган кешеләр, тормыш иптәшләрегез ярдәм итеп, шулай кул һуҙып, ауыр вакыттарда шулай әйдә һаман да алга барайык әле дип яшәгән кешеләребез бар. Шулай бит. Менә минең дә тормыш иптәшем Әлфиям бар. Мин дә менә шул хәтле бәхетлемен. Мин миллионердан да, миллиардер, әлләгәндәрдән дә байракмын. Тамашасыларым бар, тугандарым бар, балаларым бар. Һәм дә инде классташтарым менә бармак менән түгел, менә шайт компьютерда гына үтерлек түгел. Кайда барама дуслар бар. Менә нинди үзе зур байлык бит ул менә шул. Кеше һинең менән матур итеп һаулык караша. Һинең менән әдрәк хәбәр әңгәмәләшеп торһагыз. Менә шул үзе бер гомернең бер бәләкәй генә билгеленең бәхете бит ул. Хәзер тормыш иптәшләребезгә багышлап, мин инде менә Газимага Ильясов белән бергә йөргән вакытта безнең белән мәшһүр апайдар, агайлар да йөрне. Шул рәттән безнең Асия апай Исмакова булды бит әле ул, безнең нидә коллективта булып калды. Шуннан бер ярда сәлдердем бит әле мин аны. Сәлдермәдем, һорап алдым. Шул ярда һәргә тәртип иткән килә, ул атыла инде кадерен белгәнбездер. Yollarında iyice ödep yürüyen gelir Uğranlarına düşekte iyice ödep düğenler Günleri tügülmeyin otlardan deren dilgendir Yıllarına yollarımızda yıllarına uğrayandır Günleri tügülmeyin otlardan yıllarına uğrayandır
Әдегідәлі алқыштарымынан сәхнәбет түріне Ишімбай қаласынан келген қонақтарыбыз Республика, Рәсей һәм халықара конкурстары лауреаты Фәнил һәм Зиләрә Кинябыловтарды сақырайғаны. Рәхим етеген хөрмәтле қонақтарыбыз. Хайырлы кез, хөрмәтле тамашачылар. Көп күләп торырга бүген кәрәкмәдер түгелем. Халык арыгандыр инде, арыныгызмы? Шулай да ошо сахнага менгәс бер-ике кәлимә әйтергә туры килә инде. Күп һөнәргә яратмыйм, шулай да әйтмәсәм булмай. Мин менә бит бүген әйтеп үттеләр, тормыш иптәшем, иптәшем түгел, тормыш сәскәм дип әйтә кирәк. Тормыш сәскәм җырларымнан килеп иттек, чөнки бүген Нәгыйм минем дусымдың, Нәгыйм иҗатташ дусымдың, курсташымдың, гаилә дусларыбызның матур юбилейына килдек бит инде. Шуңа шатланып, куанып килеп иттек. Иң беренче шуны әйткем килә. Менә ошо дөньяга тудырган Нәгыймде талантлы Дипә Тимер өндірлік әлгі оғата егетті тапқан атағы менен әсәһенә мен зур рәхмәттер әйтернем. Һәм уларның орындары ошмақта булһын дип әйтернем. Һәм ошо яткан ерләреннән нурлар сәсеп, балаларына яктан нурларын сәсеп, матур итеп киләсәктә яшәргә язган дигән өмөттә дип әйткем килә. Фильмде давам итеп шуны әйткем килә, менә бая концерт башланыр алдыннан Нәгыйм шундый бер матур йырланы. Әле генә шул сәскәләр әйләнделәр алмага дип йырлана бит инде. Ысыннан бу күлдәрдә күп уйлар ята бит инде. Менә без Нәгыйм менән 92 елда Өфө сәнгать училищен тәмамланык. Бергә укынык, бер партада утырдык, бергә ашанык, бергә эстек бит инде. Менә әлеге вакытка тиклем матур итеп бергә иҗат итеп ятабыз. Менә йөрибез. Шуңа Нәгыйм искитмәгән талантлы егет. Шуңа менә ошо талантты күтәреп, менә бергә тормыш иптәше Әлфиягә зур рәхмәт әйткем килә. Ирди иреткәндә, күп нөктә яратканда, бергә булганда ул хатын-кыз шулай бит. Шуңа Әлфия рәхмәт. Шулай итеп киләсәктә матур итеп бергә яшәргә язын. Балаларыгызды үстердегез һәм балаларның кадерен күреп шатланып бергә киләсәктә яшәргә язын. Бүгенге көндә күп кенә нәмәләр һөйләһәң дә әзмәк. Шуңа менә Нәгыйм киләсәктә матур итеп бергә иҗат итәйек, бергә яшәйек, гаиләләр белән аралашайык. Шуңа һиңә һәм һинең гаиләңә иң беренче исәнлек, һаулык теләйм. Озын гомер, иҗатың уң булһын. Коллегаларың белән матур итеп, тамашачыларың белән киләсәктә яшәргә, аралашырга язгын. Аллаһ шулай булсын. Һәм әлбәттә без буш килмәдек. Менә мин монда хат язган бит инде, теге сәламләү хатын, ул хатта күп нәмәләр язылган. Шуны кайткас Әлфия белән бергә укырыгыз. Турыйтыр рәхмәт. Шуннан бу конвертта бар ул. Конвертта бар 50 дип язган, 50 мең түгелеп куймаган. Афу итегез. Шуңа менә бүгенге бүләктәр булып калган, истәлек бит инде. Менә тормыш сәскәм җырлары менән һезгә матур йыр бүләгеләр алып килдек инде. Халык йырларының берен йырлап үтәбез. Нәгыйм һәм һеҙҙең тамашасы, баянда беҙҙең күренекле беҙҙең тоже минең иҗатташ дусым бит инде Ришат. Шуға матур итеп һеҙгә бүләк итәбез. Бына һәм
Рәхмәт Фәрин. Зур иттереп рәхмәт. Иҗади уңышлар һезгә Алла бирһә, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итһә, безгә тагы ла күп иттереп юбилейларда, күп иттереп концертларда бергә очрашырга насыйп итсен. Алла разы булсын. Әйтәсем, башкорт халык йырларының бере Кәкүккәй. You
Ромса, Рушеля, Хадрис, Хадрис. Гургин начин архидей, Гургин, Шауфнер, Хадрис, Хадрис. Бүгінгі ижади ысырашуда Нағим Нұрмановтың ауылдаштары ла ең изгі тілектерін еткіріге тілейдір мұғайын. Ең бірінші сөзімні қадір тамашашылар сізге зор етіп рахматтылар айтып келеді. Біздің қадірлі кішімізді құрмет етіп келуіңізге. Өдім білейді қойым әлі. Біздің қадірлі біз, сені юбилейін бұна ұсын көңілден қойнар құтлайбыз. Сені исәнлік, саулық, қар вақытта біздің тірәгіміз болып, қар вақытта шулайтып, матур күйлер, матур зырлар ижад етіп, залларны толтырып, шу тамашашыларны зыйып, концертлар қойған насип болсын. Юбилейінде қызымды да, ұлымды да ауысығып, олар зырлап бейіп, шушы сахнада зырлап бейген әрейді. Бүгін ұлыбыз Бурят Республикасында әрме қызметінде әлігіне бүгін зыбан еттік. Тамашашылар менің исімнен рахмет ет, атайымды юбилейімнен құтлатыны. Қызыбыз енді бәләкәс бәбіс білен болғас, әлі сахнаға бүгінге сықмайым дейді. Шоңа алар исімінен де құтлайым, исәндік, саулық. Келесекте де бірге-бірге қолға-қол тұтыншып, инге-ин тірәшіп, матур етіп яшерге болсын, Алла берса. Қадірлі бір бүртік менің абзайым, құрметлі тамашашылар, бұна ұшында абзайымның ижад кесәһенә һеҙҙең уны хөрмәтләп килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Исәнлек, һаулыҡта тағы ла осрашырға насип булһын. Абзайыма килгәндә йыр сәнғәтенә уның тоғро булып
бәсін төшермәй, баһаһын төшермәй, ошо көнгә тиклем алып килгәне өчен мин бик нык горурланам. Чөнки ер баһаһын әдрәк ошо адаккы елларда төшерделәр бит инде. Һәрберсе йырлай белә башланы. Яңа технологиялар аркасында. Шуның өчен ысын теләп сәхнәлә йырлау, баянга кушылып йырлау, курайга кушылып йырлау, курайда уйнап, шунда ук бер вакытта йырлау бик нык кирәк иде. Шуңа әйтәм инде бәһә төште, баһа төште дип. Шуның өчен абзый һиңә зур рәхмәт. Һәм тиз аралагына әдрәк кенә бер шигырь язып алган идем. Шуны укып ишеттерәм. Гомер тауга менеп төшә. Тау түбәһе каялыр. Кая тик кыел кыштарга, бөркеттәргә уялыр. 50 яшьтә һин каяла, күзеңдең ослы сагы. Болыттарға атылырға қанатың көслі сағы. Илһам құшың көңіліңдә тынмай хайраған сағы. Әллә күпме йыр моңдарды ижад итергә тағы. Шундай һүзләр менән һине котлағым килә. Һәм алдагы тормышта ла шулай бөркет булып, кыю булып яшәп, гаиләгезнең именлеге менән бергә матур итеп яшәргә насип булһын. Балаларга, иян-ияндәргә һабак биреп, тату бергә матур яшәргә насип булһын. Hürmetli Nağim ağay, yine bayramın menен biz kutlayбыз, bayram kutlayбыз. Матур oğu юбилейин, oğu түгел инде шул. Матур алтын юбилейин менен кутlayбыз. Сезгә сәламәтлек, озын бәрәкәтле, хәерле гомер теләйм. Иҗади уңыштар һәм киләсәктә безнең республикабызның һәм илебезнең зур матур сәхнәләрен яуларга насип итсен Аллаһ Тәгаләгә. İjadi uğuşlar. Rahmat kelin. Abi, юбилейim bunu. Rahmat. Bizim en hukuk biləgan dostum. Nağım yine aşı zor matur юбилейim bunu. İjadi uğuşlar. Allah verhe, Allah tilehe, tağı 5 yıldan aşı sahnələ tağında işeyip, ошол составты арттырып, көмәкләп торырга язган. Шулай булды. Бергәләшеп. Нагмасы ысын күңелдән ошо олы байрамыгыз менән котлайм. Исәнлек, һаулык, олы гомер теләйм. Иҗат емештәре артып торган, илһам һеҙҙе бер ҡасан да ташламаһын. Байрамыгыз менән. Зур итеп рәхмәт. Тугандарым, dostlarım, gelinler, halal, güneş, İsənlik, һаулык һеҙгә, Алла бирһен тағылы, осрашырға насип итһен. Сәхнәләрдә генә түгел, былай да осрашырға насип итһен. Буны Йөрәктәрдә янһын һыйруты, ағылһындар әйдә йылдарым, яңғыраһын берлә тынмаһындар, йылдар ағышында йырдарым. Alkışlar menән ҡаршы алығыҙ сәхнәлә Нәғим Нуриманов. Бөләргә тулған хистәремде бүгін килеп сәскә ақтарам. Теләһәң яндыргат минең менән, саҡҡыларҙан ялҡын саҡырам. Борма урау юлдар менән, һиңә килдем бөгөн ҡәҙеренә. Үткәндәр
Hörmətli tamaşaçılar, men saq qana unutub ketkenmin. Bu dünyada var. Onun bir nisikte yaşap olmay. Ular kömek bulhundar. Var ular. Ular dostlar. Buna birov, ikov, üçov tugafta kömekler alar. Zaldagan hanamayın. Әмма ular var. Шунһы тормыш bir nisikte olga vara almay. Dostlar турасында күп шигырдар, күпме йырдар, күпме фильмдар, спектакльдар куелган. Әмма ысыл достар һәр вакытта достар булып кала. Ана ултыра минең бер дустым Илдар дус Кинзебаев, Зөфәр улы. Шулай бик күп инде достар. Мына ултыра Газим Галимович, Башкортстандың атқаданған мәдәният хезмәткәре, Башкортстандың халық артисты. Мына ултыралар. Зур итеп рәхмәт. Хәзер инде һәлеге игътибарыгызга шул дуслар турында, туган як турында, мөхәббәт турында, таң каршыгында дигән yerdə тәкъдим итеп багышлап йырлайган Ришат Бул.
Güle, yaşaygeli, hüyünüp güle.
бәһәбез. Рәхмәт.